So yiolo apa tening'or intokitin kumok naagira iltung'anak aany tena finance bill, yiolo enedukuya naa ina ushuru emukate. Amu teniongezai taata ina ushuru, yiolo oshi paa emukate naa almost 65, nidol ajo kidim ninye nelo mpaka 80 shillings. Pemidol naa ajo ki-affect iltung'anak pookin akeyie oltung'ani oshi pookin oinyang'u emukate, nitokini aata vegetable oil, enaduo ilata oshi nayierieki indaiki. Ketii apailong sinye naagirai aapik ena ailepunye ushuru. Naa kiilep naa sininye ina naa common mwananchi naake loiumia. Nitokini aata entoki keetai naji eco levy, idol ena sanitary pads oshi kuna ooselenken. Naa kejito apa kegira apa sinche aiongeza tax tonena tokiting amu kegira ina naa peetumieki impisai sininche. Ketii apa ina nai najo 302 billion inapa najo serkali peetumie nena pisai. Etii kuna tokiting e M-pesa o bank charges ina naji transaction fees. Kegira apailong ailepie sininye ina. Egira ake iltung'anak aajo reject nemeyioloi ajo kai ing'ua. Metii apailong ena enkulukuoni, metii apailong finance bill. Kake keetai apailong enkae sheria naji Land Laws Miscellaneous Amendment Act naa ninye apailong nagira ayau ina sheria. Naa ninye duo apa nai-affect pii irmaasai. Neeku kake atodua ng'ole ajo yiolo ajo iroro iltung'anak oleng. Kanyoo peejo? Kejo apa peeyiolo oltung'ani pookin oota olchamba, kulo taa shambai otung'uikitia apa yiok loonkakuyiaa. Neeku keji peepuoi aaku keetai entoki naji freehold levy toololo shambai. Kulo shambai freehold apa lotung'uikitia yiok loonkakuyiaa. Neeku ninche apa eji peepiki ina levy nemeeta tenakata entoki nalaki lelo shambai. Kake keeku keji apa peetumi naa introduce ina sheria neeku ilak nena pisai. Naa kayieu najoki irmaasai yiolo peebau inakata peeji matushuku sheria naijo ina ajo maintrodusa te bunge naa lasima peekipwonu siiyiok aitashe nikiany esiai naijo ina amu kiyiolo naa ajo irmaasai elotu ai-affect oleng. Ashe yiolo naa ina naai ajito tenidip president atushukoki bunge ena mswada ashukoki bunge naa kifaa pee epuo bunge aing'orr intokiting naatejo orais. Naa yiolo taata referral naishooyie ninye orais netejo peejuti ina finance bill pookin. Arashu ina naji I delete all the clauses in the finance bill. Neeku etiu ake enaa ki-withdraw ena finance bill. Idipaki ai-reject. Idipa orpresident sinye ai-rejecta. So ore iltung'anak loisapota naa MPs ake, ninche ake loisapota openy. Sasa because etoning'o orais orkiyioi lang, nishoo yiok entoki nikiyieu. I-delete ena, wamesema ikuwe deleted all the clauses. Lakini adolta ake nanu ajo bado kuna maandamano inaendelea. Kanyoo enduata ino tina? What is happening? Kanyoo nagira aasa tiatua olosho? Juu sasa idipaki ataas apa, idipa orais atiaki yiok nejia. Kanyoo nanu najo yiolo entoki edukuya naa ena finance bill duo apa naiterua ena siai pookin. Kake enijo naa aing'orr induat oltung'anak kumok naa kejito ata nye serkali etaa yiolo enegira serkali aikunari naijo mokure sininche eeta confidence wena serkali. Neeku kajo ina duo piidol eton eetai maandamano nagirai aendelea tende. Kake duo tenijo naa aing'orr oltung'ani netaasa duo orais enapa nayieu iltung'anak. Amu emitejo naa apa entadou mokure kiyieu pii ena finance bill. Netejo ng'ole atoning'o iltung'anak neeku aitii ena finance bill. Neeku kajo irbungei duo oota enepuo aaliki iltung'anak neetaa etanya ninye orais ina toki nashomo apa ninche ai-support. Mary Supet Show, inspiring lives. Olaing'urani le Mary Supet Show supa oleng tepooki wueji nigira atumie yiok toonkauntini naapaasha olosho le maa, kaunti e Narok, kaunti e Samburu, kaunti e Laikipia, kaunti e Baringo, kaunti e Kajiado, nkauntini pookin iltung'anak ootumito yiok te Tanzania, iltung'anak ootumito yiok te Australia, iltung'anak ootumito yiok te United States of America, iltung'anak otii diaspora, iltung'anak akeyie pookin ootumito yiok tena rishata nikijo ene Mary Supet Show. Agira airoroki tepooki wueji nigira atumie yiok, nagira aitoomon ena rishata sidai. Ore oshiake tena show e Mary Supet naa
kayaki iltung'anak likin-challenge ashu iltung'anak likintukuj, iltung'anak likinteng'en. Naa ore taata naa kiata olang'eni nonona ni Gen Z oltung'ani olo taata aiteng'en iyiok imbaa naipirta ntokitin naagira apuo dukuya tiatua olosho le Kenya amu ebaiki nitii inewueji nkaulele arashu itii ewueji nitii na hujaelewa amu ore dii kuna tokitin naijo bill sometimes keeta inkarn sapukin naa mikiindim ninye atayiolito. Na ina taata paayaka wakili Sakimba George enewueji pee kilotu aiteng'en olaing'urani le Mary Supet Show. Ore etu nejia, subscribe to my YouTube channel. Shomo inewueji hapo tu chini, support me, subscribe to my YouTube channel. Ashe oleng enkaji apa yeyio tenkaraki support inyi by the way. Kila siku natum subscribers kumok and I really thank God. Maendelea subscribe to that YouTube channel amu ore ina naa keret iyiok pee kitum paa ore kuna tokitin nikigira ayau kuna atini, kuna stories, kuna inspirational stories peetum atabaiki iltung'anak kumok oleng. Neeku shomo abori tine, subscribe kigira apuo dukuya. Atiake kigira apuo aimaki mbaa naipirta finance bill nichambuaki iyiok arashu neliki iyiok ajo kanyioo dii ena naji finance bill, kaji iko pee affect normal mwananchi tendewueji tiabori arashu iyie nara enkaramatani hii bill itaku affect ajo ntokitin ake naapaasha olaing'urani le Mary Supet mbaa naagira apuo dukuya Gen Z generation nainyoto sininche. Kiimaki ake nena tokitin pookin neeku agira aitoomon kaji Mary Supet nara Neleshao aka nayau osim nagira alo aitoomon wakili. Karibu oleng wakili. Ashe oleng. I'm so privileged. Yani kashipa oleng. Ashe. Aata tenewueji nayieu ake niroroki olaing'urani le Mary Supet Show. Kajo ashe oleng Mary tenakata sidai ninchoo iyiok pee kiponu aiteng'en irmaasai especially tenakata nikitii amu kidolta naa ajo ketii ena siai nagira aendelea te Kenya pookin neeku kifaa naa pee kiponu siyiok aiteng'en irmaasai lang. Neeku kashipa sinanu oleng pee kiponu airo kuna baa ena finance bill taata. Ara olole nkokwa naing'ua idialo oldala le kutuk. Oldala le kutuk ing'ua? Wow! Kaata sinanu office tene te Nairobi neeku tinewueji aasisho. Neeku teneyieu oltung'ani atetee maybe akona kesi naa iking'oru. Sitapeana namba yako? Ashe. Pee teniata orkesi yeyote na isupport wakili tinewueji na ataenda kukusaidia sana amu adol anya ajo iasita esiai sidai oleng. Ashe. Mungu akubariki. Ying'orita yani you're a role model to many. Ashe. Because siaitin sidan iasita kimayian Enkai oleng. Ore sii enkae nekitishipate apa piiponu ilo dokilani. Ore apa nkera natii inewueji netishipate oleng. Eeta apa ntokitin naanotito. Ejito ake next time tiaki ilo Sakimba wakuje George. Kintoki ashukunye. Na wakili wengine. Ashe. Wow, ashe oleng. So shomo ake toliki iyiok ajo tenkutuk duo naelewa ormaasani amu ayiolo ajo ketii nkulie terms na meeta irmaasai kake ilo ake aliki iyiok ajo kama dii ena toki naji finance bill naa kanyioo eton kigira apuo dukuya. Ashe. Ore nye eton itu kinteru aidiscuss ajo kanyioo ena naji finance bill naa kayieu nikinteru aing'orr ena budget making process amu ninye naa oshi nayau ena finance bill. Naa ore apa ilong piidol orministai le National Treasury emeewuo apa ilong aisum budget nining naa ajo kekiata apa ilong budget 4 trillion nitobiru taa alimu ajo nji enepuoi aikunaa nena mali. Ore taata piidip atolimu nenining apa nigila alimu ajo kai etumieki kuna pisai. Neeku yiolo taata ena finance bill naa ninye nalo alimu nkoitoi naalo serkali atumie kuna pisai. Naa ina pee ushuru oshi elo nilepunye serkali amu kekipuo ake tanakata airo about ena finance bill wenapa 2023 kake nkoitoi naatumie serkali ena ushuru peetum naa aifunda ena budget apa ilo nagira aliki iyiok amu enining eji yiolo budget naa 4 trillion ata nye oshi akeyie enilo aas shopping ino emeiyata budget niyiolo eneimu kuna pisai neeku mpaka sinye peeyiolou serkali ajo yiolo ajo ena
ena expenditure nikiata kake kai kinko pee kitum kuna pisai. Kigira ake apuo dukuya oloing'oni le Mary Supet Show egirai aliki yiok ajo kanyoo nayau finance bill kwanza budget. So tuendelee ukielezea venye naitobiri budget. Neeku najito yiolo apailong pelotu ilo minister le National Treasury nelotu naa nishoru nena estimates enipoi aikunaa ropiyiani tele ari ogira alotu. Ore piidip atolimu ajo yiolo kuna pisai yiolo ena expenditure naa ena nitoki alimu ajo kakwa oitoi taata elo serkali atumie kuna pisai. Na ina ng'ole pidolta peejo keetae ena taata ushuru nagirai aapik enaa keetae ene mukate nang'ole nidolta ajo ninye neeku keng'asa serkali aitobir budget paa kitoki aing'oru nkoitoi naiko. Naa ninye taata nayau ena finance bill. Neeku yiolo ena finance bill nelimu nkoitoi naatumie serkali kuna pisai. Na ina tenakata eji finance bill. Naa kelimu ajo ekipuo taata aiongeza ushuru tookuna tokiting. Tenaa nang'ole peeji yiolo kuna transaction e M-Pesa, bank charges, negira aing'ole ajo piilepie nena taxes onena tokiting. Neeku nena tokiting ng'ole nena nidol iterutua iltung'anak aaku kedolta ajo etaa kegira serkali aikilikuanu ushuru sapuk tooltung'anak oleng. Neeku ina ng'ole shida sapuk oleng. Kwani ama maikilikuana meidim serkali anoti napa baa ake nataasa telde ari anotie nena ropiyiani naayieu ama mpaka tu increase. Yiolo taa apa telde ari le 2023 naa keeta apa ina finance bill which neeku naa ninye Finance Act e 2023. Naa keeta apa nkoitoi naatipika serkali pee etumie mpisai. Nenijo ing'orr ena finance bill e 2024 egira apa ailong serkali ajo peetum around 300 billion extra nitu apa etumi telde ari. Neeku nidol naa ajo nkoitoi naaponarie mpisai naata already serkali. Neeku nena pisai nena apa naajito serkali tenikipik taata ena ushuru naa ekitum mpisai esiana naje. Neeku nena taata piidol iltung'anak etodua ajo kegira ena ushuru aaku sapuk oleng. Neeku niteruni naa ina maandamano apailong nidolta. Wow. Enyewe 300 billion ndio wanataka kuongeza. Ninye apailong ejo peetum tena finance bill. Naa kakwa tokiting nena duo unaweza tutaja some of them nena tokiting apa nagira serkali alo apona amu iltung'anak oojito we will reject the finance bill but netu isum. Kitenje iltung'anak ki-reject ake keeta miyiolo ajo kanyoo natii. Nitodua ninye ajo yiolo iltung'anak kumok oleng naa elelero. Naning'ito ajo Gen Z ninye ejitoi Nyangulo Republic. Nyangulo Republic ndio wako hapa. Neeku ninche naa kulo loogira taata. Ninyi ndio hao mko na mioto hivi. Yiolo taa nanu Gen Z katii taa Nyangulo Republic kake yiolo Gen Z naijo ing'atayie yiok penyo. Ena aldashi amu sisi kwa kwetu tunasema. So Gen Z negirai ajo na category or Nyangulo mi sijui but inaonekana ni wao wako na mioto na kegira ibadilisha kegira dia aja yao enkoitoi ayaki iltung'anak le Kenya. So kagira naikilikuanu ajo kakwa tokiting nena naagira serkali ajo keponaa labda pe ushuru toonena tokiting. Amu ebaiki etii oltung'ani lemeyiolo nye ajo why are you rejecting the finance bill? Amu ebaiki netii lemeyiolo ajo kanyoo pegira ai-reject. Kegira ake ninche ai-reject tenkaraki iltung'anak ninche loisoma na wakaelewa na wakajua labda kelotu ena toki aitanyamal. So yiolo apa tening'orr ntokiting kumok naagira iltung'anak aany tena finance bill, yiolo enedukuya naa ina ushuru emukate. Amu teniongezai taata ina ushuru, yiolo oshi paa emukate naa almost 65, nidol ajo kidim ninye nelo mpaka 80 shillings. Pemidol naa ajo ki-affect iltung'anak pookin akeyie oltung'ani oshi pookin oinyang'u emukate, nitokini aata vegetable oil, ena duo eilata oshi nayierieki indaiki. Neketii apailong sinye naagirai aapik ena ailepunye ushuru. Naa kiilep naa sininye ina naa common mwananchi naake loiumia. Nitokini aata entoki keetae naji eco levy, idol ena sanitary pads oshi kuna ooselenken.
naa kejito apa yiolo kegira apa sinche aiongeza tax tonena tokiting amu kegira naa petumieki mpisai sininche ketii apa ina nai najo 302 billion napa najo serkali petumie nena pisai etii kuna tokiting e M-Pesa o bank charges na naji transaction fees kegira apa ilong ailepie sininye ina neeku nana baadhi ontokiting apa ilo naanyita iltung'anak amu common mwananchi naa loitumia kuna tokiting o kuna tokiting Pampers ninye nai nana eco levy ketii nana Pampers sanitary pads nana diapers nana tokiting pookin inewueji etii apa ine kake kitodua naa apa ilong ajo yiolo piiteru ena maandamano nikidol enapa ilong peipotu serkali iltung'anak nejo kekigira aipunguza nana tokiting pookin nitejo nitadou taa nana tokiting nikitejo kake nidol naa ajo etejo iltung'anak ata intadowuo nana tokiting ompaka nepali ena bill pookin walisema kitadou the tax yenye walikuwa wameweka yiolo nye enkai naa kajito motor vehicle tax ena tanakata ongarrin hiyo ndio hiyo ilikuwa mbaya amu kama neji bora akeyie metaa iyata engarri nilak 2.5% ompisai apa value ina garri kila siku ama kila mwaka kila olari kai neeku mpisai kumok oleng nana itawuoki apa sininye ina nolong taaduo peepuo atoni nelotu orais aishoru duo ina ujumbe ajo kihomo atoni nikintadou kuna tokiting kake itu naa pitadou bill pookin na bill na pookin nejo naa nche nining naa ajo etejoki mpaka mekire eyieu pii ena finance bill naa kajo naa ina ng'ole pitodua ajo na wena enkuluponi indim nai atoliki yiok ajo nyoo apa nena taxes nagira aji piicharge iltung'anak ashe ina nai ake nijito kegira ake iltung'anak ajo reject nemeyioloi ajo kaing'ua metii apa ilong ena enkuluponi metii apa ilong finance bill kake keetae apa ilong enkai sheria naji Land Laws Miscellaneous Amendment Act naa ninye apa ilong nagira ayau ina sheria naa ninye duo apa nai affect pii irmaasai neeku kake atodua ng'ole ajo yiolo ajo iroro iltung'anak oleng kanyoo apa ejo kejo apa peeyiolo oltung'ani pookin oota olchamba kulo taa shambai otung'uikitia apa yiok loonkakuyiaa neeku keji peepuoi aaku keetae entoki naji freehold levy tololo shambai neeku bora iyie metaa iyata ilo shamba kake kejitoi duo toontaoni kake meyiolo yiolo freehold naa kulo shambai kulo duo apali apa loonkakuyiaa title deeds mee kuna leasehold natii tanakata naa ntaoni nidol ajo ilak oshi rent kila olari land rates nana tokiting kulo shambai freehold apa lotung'uikitia yiok loonkakuyiaa neeku nche apa eji peepiki ina levy nemeeta tanakata entoki nalaki lolo shambai kake keeku keji apa peetumi naa introduce ina sheria metaa neeku ilak nena pisai katodua naa amu yiolo apa ilong ena maandamano kajo mitauni siinye mpisai kumok apa mpisai kumok apa amu naa keeta naa dinye serkali nkoitoi naatumie mpisai neeku ina apa duo enkai oitoi nagira ajo peeponu atumie nena pisai kake metii apa ina finance bill enkai sheria apa ake etii enkai sheria natii atua finance bill na tofauti ake kake keeku naake sheria teneeku apa eima kake atodua apa ilong ajo etang'asaki apal ina sheria apik kando naa kayieu najoki irmaasai yiolo peebau inakata peeji matushuku sheria naiji naajo maintrodusa te bunge naa lasima peekiponu siyiok aitashe nikiany esiai naiji ina amu ekiyiolo naa ajo irmaasai elotu ai affect oleng natodua apa ninye ajo bado irbungei lormaasai kajo irbungei aja 6 ake letu 6 I think there are 6 of them letu vote watejo no imagine naa kedolta apa ake sinche ama mbaa sanitary towels edolta enkop ang ajo elelek keeta naa irmaasai mpisai naalakie meeta kainyoo nanu najo kemaku oleng ole siai nataasa kulo bungei lormaasai amu eshomoito ninche nepuo ainining enejito orais ning'ua enejito irmaasai amu kejito apa ilong sinche irmaasai amu idol ajo apa ilong yiolo atodua Narok, Samburu, Kajiado irmaasai pookin netupukutuo elelero apa ilong ejito meyieu ena finance bill
Yiolo ninche kulo bungei lang badala nainining irmaasai ajo kainyoo ejito nepuo ainining enegira orais ajoki nitiak esiai apa naa ninche apa etipika irmaasai peepuo aas. Neeku kajo itodua naaji ena disa agira ajoki etii orbungei le Turkana ipang'ua ninye alotu ajoki iltung'anak lenye sore ainyala apa paalo awosh ena kura ajo yes naa kemakwa apa ina. Yiolo nitu kidol kulo bungei lormaasai olotupukuo alotu ajo sore amu itu naa apa itobirari. Nidol ng'ole ajo eewuo orais nelotu ajo anining'o iltung'anak naa kapal ena toki. Neeku etoning'o ninye iyiok. Etoning'o ninye iyiok, yiolo kulo bungei apa likitegelutua naa nemenining ninche irmaasai. Naa kelotu naake enkata naponu irmaasai aikilikuan ntokitin naijo nena. Paa kanyioo ijoki ashu hao wabunge tutawafanyia nini ashu kanyioo indim atiaki? Number one, yiolo ninye keetae te sheria entoki naji right of recall. Yiolo ina naa kidim amu iltung'anak naa likipik ina esiai ebunge naa ninche likindim aitau. Neeku yiolo te sheria kekindim irmaasai ashu akeyie duo likitipika ine nigeri nepuoi aaya signatures nikiponunui aitau tilo orika apa likinchooki. Hoo naa ketii duo sheria naigavan ina siai e right of recall oltung'anak le bunge kake keina they can be recalled. They can be recalled before 2027. How? Toliki iyiok. Keedo taa ina process amu iliki ake iyiok enkiti paa tenaa keyiolou irmaasai netum kulo bungei ashom airepresenta iyiok vizuri peemitoki aaku kepuo ninche ainining irkulie toloishi neeny inining orkiyioi lang laa iyiok naatipika bunge. Ipae yiolo oshi the first step naa keetae entoki naji I collect ena signatures 30%. For example te constituency amu aing'ua nanu Kajiado Central constituency for example nekiyiolo naa ajo yes ng'ole sininye etoosho ilo bungei lang naa emekinkilikuan naa kenya ake sinye tenebau enkata ning'oruni 30% signatures e constituents lina murua tanakata enaa Kajiado Central for example. Yiolo piidip lelo tung'anak aing'oru amu keedo ena nagira ajoki keetae esiai enkiti wueji nepuoi kotini ni confirm court ajo kesipa ajo yiolo kuna grounds nagirai aipotie ai-recall ele member of parliament naa valid paa ketumi sasa ayaki IBC. Yiolo pee IBC ai-submit kuna pala te IBC naa nakata naa etum IBC ai-conducta by election peedoli naa kitauni. Kake ketii naa ina neeku kidimayu tenemees esiai arashu tenees esiai nemegira irmaasai aajoki naa kidim naake irmaasai ai-exercise ena right naji right of recall. Kama naaji wakili tenemutu ipitishaki ena bill ita-affect aje mwananchi matejo irmaasai tidie wueji toonkaulele inki-affect aje? Ki-affect naa amu nai paagira ajoki yiolo kuna tokitin naa common mwananchi mijo piitapaasha kuna tokitin amu kamaa enaa endaa oshi iyierr ipal eilata oshi nigira ainyang'u naa enaa emukate oshi inyang'u enaake ilepa duo neeku kilep nana tokitin. Tenaa M-Pesa oshi intumia arashu kuna bank charges kaipaasha enirata ormaasani lidie wueji ekintumia pookin kuna tokitin. Neeku ata nye duake irmaasai otii nkaulele tidie kebaiki apake impact ena finance bill tidie. Nilikuwa pia nimeona ajo before watoe sijui kama ilikuanga ng'ombe ajo kitalakuni ntare kila elukunya enkiteng netii mpisai ilikuanga mara duo sure ina tenaa ketii kake yiolo naa keetae dii sinye kuna taxes e county government naa kidim taata sinye kila county government atipika sheria enye. Ketii yiolo te sheria naa kikubalika county government pee keeta sininye enkiti shoto enye naidim anotie mpisai ai-raise revenue. Neetae duo ena sasa sapuk e county national government. Wow. So kama saizi amu etejo president he has withdrawn the bill. Kanyi maanisha ina? Ore ng'ole nikitabaikitia naa idipa ng'ole ninye bunge esiai enye nipitisha ata duo etejo wakenya wananchi peemeimie neimieki. Yiolo peeim naa kifaa ng'ole ntokitin are oshi naasa teneyakini sheria ashu bill or president either ake pee sign entoki edukuya pee venye ake nayawua bunge ni sign etiu nija neeku sheria. Nidim enaa tanakata ina nai nijito ai refer kidim or president ning'or orais aing'ura ena sheria nayawuaki
nejo kaata nanu ntokitin nemanyorr neeku kayieu neshuki peepuo bunge apuo aijadilia ena siai. Neeku yiolo naa ina naa ng'ole etejo ainining'o enetejo iltung'anak pookin naa kayieu neshuki ena finance bill ashukoki bunge. Natoning'o ng'ole iltung'anak kumok ejito ki-collapse arashu mitoki Kenya aas esiai amu itu eim finance bill. Nejo irkulie ore ake aji kegira labda aicheza yiok after sijui 14 days. In the constitution after 14 days inakuwa law. Inakuwa sheria. Tueleze. Yiolo ina nai ajito tenidip president atushukoki bunge amu ena mswada ashukoki bunge naa kifaa pee epuo bunge aing'orr intokitin naatejo rais. Naa yiolo taata referral naishooyie ninye orais netejo peejuti ina finance bill pookin arashu ina naji I delete all the clauses in the finance bill. Neeku etiu ake enaa ki-withdraw ena finance bill. Neeku ketii tenakata bunge recess kake kiidim naa ninye speaker le bunge atushuku irbungei nejoki ootu aidiscuss ena mswada naewuo peetumi naa atayiolo enaa keimieki arashu enaa kidimi neshukokini orpresident nejokini mikinyorraa yiok onena recommendations inonok neshukokini bill naa yiolo te sheria yiolo after I think 14 enaa 21 days neeku ina sheria. Kake yiolo tenakata tenidol state nikitii enaa tenakata Kenya nemajo entoki nai ina naidim ataasayu amu idol naa ajo iltung'anak ootejo mikiyieu ena. Naa iltung'anak oota knowledge. Naa iltung'anak oisumate idol tenakata elelero ajo isumate mokure aa ilapa tung'anak oonyu metiaki isiasani maima ene matejo inji etaa taata kisuma ena lelero tenakata nisuma nichambua kuna tokitin. Todua ninye ng'ole ajo ninche oogira aichambua kuna tokitin pookin ena finance bill. Neeku esiai sidai ina naasita elelero. Neeku meeku ake like yiolo tenakata meeku sheria amu etejo naa rais keshukokini parliament naa kifaa tenakata parliament pee reconvene pee idiscussi enaa kenyorrari ai withdraw ina finance bill. Naa kama tenidelete nena clauses pookin kanyio imaanisha ina te Kenya? Inamaanisha like meitokini apuo dukuya like kai netumieki kuna pisai apa? Ina nai agira ajoki kejito ng'ole iltung'anak pookin meeta taa enitokini atum impisai amu itu eimieki finance bill. Kake yiolo enaa enadii nagira ajoki yiolo finance bill ene 2024 naa around 300 billion ng'ole ejo pee raise. Kake yiolo tenakata taxes nikigira yiok ai raise as a country naa almost 3 trillion. Neeku amu ketii naa sheria already natii in place enaa tenakata tening'orr keetai sheria naji Income Tax Act, ekiata VAT Act, Excise Duty Act. Yiolo nena naa ninche naasotu ena ushuru. Neeku yiolo ng'ole ena finance bill naa kegira ake alotu aponaa kuna sheria natii already. Neeku yiolo tenakata Finance Act 2023 naa keeta apa nkoitoi naatipika naendeleeki ake aatumie ena ushuru. Neeku ketumi ake kuna pisai enoshi ake kawaida. Neeku watatumia Finance Act 2023. Amu ening'orr tenakata emeton ake egira ainyang'u tenakata ntokitin enoshi ake neton ake egira iltung'anak aas biashara naa nena tokitin oshi naayaki serkali ena ushuru. Neeku eton ake etumi kuna pisai etii ena finance bill e 2024 metii amu eton naa ake egira tenakata Kenya aendelea. Kama te maoni ino duo tening'orr venye naitobiraki apa ena budget idol iyie enaa labda keeta apa mabadiliko naayieu neyau Rais Ruto atua olosho le Kenya alafu labda natuongezea tax mingi sana. Unaona kama alikuwa na keeta nduat sidan naa kegira ake duo iltung'anak aas amu kebore si corruption enakop. Baiki ning'oruni nena pisai alafu neya iltung'anak kulo loota very corrupt. Kesipa ninye amu enijo aing'orr tenakata ntokitin ng'ole naagira kulo Kenyans aichambua oleng naa ena budget o expenditure. Idol ng'ole ajo kejitoi kishoritai office deputy president peepuoi aitaas renovation aigil duo aitobirr almost 600 billion. Naa yiolo ajo 400 billion apa itobirieki ina the whole residence e deputy president. Neeku enijo aing'orr entoki naijo ina amu ewuei apa naa 400 billion itobirieki nejitoi keyieuni
600 billion naitokini airenovate. naitokini airenovate. That was a lot. Neeku nena tokitin ing'orita ninche Wakenya nejo mifaa nena tokitin. Nintoki aing'or enaa kuna offices first lady, office deputy deputy Enkitok e deputy. nitokini aata ena prime cabinet secretary eyieu taake sininye siankiki enye enkiti keji ado enkiti office enye nayieu nishori mpisai ntokitin naijo nena nining ole ajo keetae almost 800 million naji confidential expenditure meyioloi taa ajo kai inyi itaasi kuna pisai Etii enetua confidential expenditure. Neeku melimuni ajo kai eimieki kuna pisai duo elelek aaki confidential te serkali ajo kanyioo itaasi kake nena tokitin naa ng'ole ejito Wakenya keyieu nikidol ajo kanyioo dee ena kama ena 800 million naji ene confidential expenditure kanyioo natii atua ashu kanyioo epuoi aitaas. Neeku nena tokitin duo kumok ng'ole nena naing'oritai neji menare negirai aikuna ena ushuru nagirai aicollect taata especially ejitoi kiata ina sile sapuk enaa tanakata duo Kenya. Neeku nena tokitin naatumunumunoo iltung'anak le Kenya mpaka ninyoroto. Nena tokitin. Do you support the maandamano? Absolutely. Kai support pi kitolimutuo nai ajo kitii siyiok nalelero naanyita ena siai amu kisuma naa nikidol kuna tokitin naagirai aitaas. Neeku kianyita siyiok ena hoo netisidana naa amu etoning'o orais enejito iltung'anak neeku mokure etii ena bill. Neeku kekigira ai-reject siyiok naa. Yani kitii logira ai-reject. Kitii si ati sisi wote. Lakini ayieu naikilikuan wakili enduata ino idipaki ai-reject idipa president sinye ai-rejecta. So kore iltung'anak loisappoto na MPs ake ninche ake loisappoto openy. Sasa because etoning'o orais orkiyioi lang nishoo yiok entoki nikiyieu. Delete na wamesema ikuwe deleted all the clauses. Lakini adolta ake nanu ajo bado kuna maandamano inaendelea. Kanyoo enduata ino tina? What is happening? Kanyoo nagira aasa tiatua olosho? Juu sasa idipaki ataas apa idipa orais atiaki yiok nejia. Kanya nanu najo yiolo entoki edukuya naa ena finance bill duo apa naiterua ena siai pookin. Kake nijo naing'or nduat oltung'anak kumok naa kejito ata nye serkali etaa yiolo enegira serkali aikunari naijo mokure sininche eeta confidence wena serkali. Neeku kajo ina duo piidol eton eetae maandamano nagirai aendelea tende kake duo tenijo naing'or oltung'ani netaasa duo orais enapa nayieu iltung'anak amu emitejo naapa entadou mokure kiyieu pii ena finance bill netejo ng'ole atoning'o iltung'anak naaku aitii ena finance bill. Neeku kajo irbungei duo enepuo aliki iltung'anak neetaa etanya ninye orais ina toki nashomo apa ninche ai-support. Lakini kama teneendelea maandamano ki affect economy. Yes, ki affect economy amu mitoki naa iltung'anak aasisho. Tenijo nye aing'or ketii taata mbiasharani kumok oleng naikenoki te town mepoito iltung'anak isiaitin amu keure naa iltung'anak ena maandamano nagira nidol ajo etipikaki duo mpaka irkiyai kegira amanaa te kila mahali tenewueji te Nairobi. Neeku ki affect definitely economy kake tenijo duo aing'or naa keyau sininche kulo arikok accountability amu kedol ajo kesipa taadii ninye iltung'anak oyamu entoki nayieu. Neeku yiolo ena maandamano nagira aendelea naa kiruhusuno te katiba so long as meyieuni sii duo nilo ainyal imali oltung'anak amu egira aiandamana. Neeku for example anytime nayieu iltung'anak neeta entoki nemeyieu iltung'anak naa kidim aiandamanata. Yes, kishoruno te katiba metaa yiolo esaa nining ajo megira ilarikok aikuna siaitin enaa enaifaa naa kiruhusuno piipuopuo aiandamana peacefully mee piipuopuo ainyal imali oltung'anak nemiarr iltung'anak ake oogira ninche aas isiaitin enye nipuopuo ake aiandamana naa nipuopuo aliki ajoki ena shida kiata naa kekiyieu ni-addressi. Neeku kishoruno ina te katiba. Apart from maandamano ketii enkae oitoi naidim irmaasai ashu iltung'anak aibalunye entoki nayieu like metoning'i
Lasima paa maandamano naa ketii sa nkulie oitoi? Ketii nkoitoi kumok amu yiolo ninye kuna tokitin naaji public participation naa ata ninye enelo orbungei for example alo atua nkishu alo airorie ake iltung'anak nelo kuna sukukuuni oshi naapuo naa kifaa ake pee inining iltung'anak ajo kanyioo ejito iltung'anak tine wuei. Ore sinche wananchi naa tine wuei ilikiki orbungei linyi arashu MCA nilikiki ajoki kuna tokitin kiyieu. Enkoitoi nabo ina. Neetai sii entoki niindim aipetitiona for example county assembly arashu the national assembly teneeta entoki niyieu neesi naa iyata ina oitoi. Emidol enapa ilong kata eyieuni nitauni orgavanai ajo etipikaki apa enapa petition naini neyai county assembly. Neeku ketii nena oitoi. Neeku keetai nkoitoi kulie kake kishoruno naa pookin te sheria. Olaing'urani le Mary Supet Show, kigira ake aapuo dukuya, tunajifunza mengi. Kayiolo ajo keeta mbaa nigira atum tena rishata egirai aaliki iyiok imbaa naipirta finance bill, nkoitoi nikishaa nikibaikinyie kulo arikok lang amu ina esidai. So ata swali nayieu naikilikuan, what are the possible next step for the government after withdrawal of the bill? Kainyoo nkulie oitoi naidim sirkali ataasa naa kepala ake pii? Itoning'o ng'ole orais ajo etejo keiki taata nikipuo atoni airorie elelero nikining ajo kanyioo dii kuna tokitin naagira naajitoi, nejito kirorieki sinche iltung'anak kulo duo le kanisa, larikok le kanisa. Neeku nena tokitin duo taata etejo orais, yiolo amu kitoning'o enejito iltung'anak naa ketii naa lot of dissatisfaction, eking'as aapal ena finance bill nikipuo naa ainining enejito iltung'anak ajo kai eyieuni nikunari ntokitin. Nining ajo yiolo number one najito iltung'anak naa piipunguzai ena expenditure neme necessary. Yiolo kuna tokitin naa enaa nadi nikijito renovations, ketii ntokitin kumok nemifaa pee mee lasima peesi. Ketii nishori development metaa ninye naiterunye. Yiolo nena kulie tokitin travelling nining ajo enaake etii kulo irbungei nkuapi eboo, etii nyoo, neeku nena tokitin duo ejitoi nena tokitin eyieuni nipunguzai. Neeku kajo nena taa tenakata eyieuni. Nena ishaa nees, yani ina step egira sirkali aya. Ina tenakata step naita sirkali. Etejo eking'as aapal ena finance bill nikipuo ainining ajo kanyioo ejito iltung'anak. Swali e mwisho, ketii countries ashu ketii nkulie kuapi naaji nikindim aatusuj venye naas oshi ninye terishata naijo ena amu keshekisheki naa tenakata ntokitin. Ketii naaji nkuapi nikindim aatusuj kira olosho le Kenya? Kanya najo yiolo nkulie kuapi pookin nemeeta sirkali nemeeta sininche finance bill amu keeta naa pookin ena expenditure. Neeku keeta yiolo tenilo Tanzania, tenilo Uganda, nkuapi eboo pookin keeta sininche finance bill amu lasima sinche pee collect ena ushuru peetum naa aifinansa budget enye. Neeku ata nye enilo nkulie kuapi kegira taadaake enaasa. Neeku naa yiolo enadi nagira ajoki this is the first time actually itu eimieki a finance bill since independent. Enaa taa apa pee duo kitum independence enaa Kenya, the first time itu eimieki a finance bill. Iyo time yote keimieki? Keimita oshiake. Neeku kimaanisha etiu enaake megirai naa ng'ole ainining ajo kanyioo ejito iltung'anak amu kejito ng'ole wakenya kumok mee the right time ena nagirai aasie kuna tokitin naagirai aaponaa tenakata. Amu ilepa nye ake maisha. Ilepa maisha oleng, nejitoi pressure onkwapi eboo kuna International Monetary Fund, kuna taa naji noo IMF, nena tokitin naagira aipressure serkali ajoki pee ilepie aing'oru ushuru zaidi peetum naa anoto kuna oshi loans naatumi toonkwapi eboo. Neeku nena tokitin ng'ole ejito wakenya kekii duo naa keeku lasima piinining iyiok tena process egirai aitobirr ena finance bill. Naa kajo nanu entoki sidai ena amu moving forward yiolo in the next finance bill 2025 lasima ake piinining naa orais arashu irbungei ajo kanyioo ejito iltung'anak. Eton itu eimieki. Naa kitobiru sii tenkoitoi naa kitobiru pii tenkoitoi sidai. Kanyioo ijoki Gen Z? Kai nanu najoki itaasa ng'ole esiai sidai oleng. Eyieu apa ilong eeku ijo kirobi toonkwapi ormaasai peiteru ena siai. Kake nelotu naa aibung enkima neeku ninche tanakata loopi aisul. Naa kagira nanu ajoki pee kiendelea aaku iyiok nkong'u olosho. Emekejitoi doi oshi iyiok ilarikok le taisere. Nejito naa ninche taata elelero yiolo taisere naa taata. Neeku
etaasa esiai sidai oleng naa yiolo ninye ata kulo bunkei lang apa ilo litu ening'u iyiok naa kajo elelero taata nayiolo enepuo aitaas tena siasa nikipoito. Wow, ashe oleng wakili. Mungu akubariki. Ashe oleng for coming to Mary Supet Show. Kayiolo ajo keeta entoki nikinotito nimikiyiolo oshi arashu labda terms oshi nimikielewa nikitayiolito duo taata te Kimaasai. Neeku ashe oleng. Neeku kai etii ofisi ino na labda namba zako. Atii nanu kaata office tenewueji te Nairobi te Kilimani. Kaisho namba ine peelo naa peetumi naa aiger. So sawa, nitaweka namba yake hapo chini. You have a case, you can call him. Wow, ashe oleng, asante sana. Olaing'urani le Mary Supet Show inekigira aitabaiki show ang enoolong. Kayiolo ajo keeta entoki ninoto netayiolito sinche ilarikok ajo mekure irura iltung'anak. Yiolo ajo itiakita apa yiok enchom sukuul pee king'enu, kishomoita sukuul nikiteng'enita, netaa kiisum intokitin, netaa kiyiolo ajo nyoo nagira alo dukuya, neeku lasima sininche ilarikok lang pee inyototo aas intokitin mee vile apa naasita toonkulie katitin. Kake lasima piibelekeny venye nagira aas intokitin enye development, venye naishooyo bursaries, venye napuo ai-represent iyiok tidie te bunge, lasima piibelekenya ntokitin amu ore siku hizi simu ninye etii pooki toki naa ore tenakata esajati sapuk elelero naa keeta ena simu. Neeku kigira ake aifuatiliayie tenaa igira airoshi te bunge, tenaa iloito oshi airura, tenaa iloito oshi ai-represent iyiok vizuri, we are watching. Naa ore etejoki apa elong ni milima tu ndio ipatani. Tutapatana, kuna mahali tutapatana. Ketii ewueji naa tutaenda na tupatane. Neeku mijo ake yie tenaa ore amu itii Nairobi atupatane siku moja tutapatana. Neeku ore ilarikok lang kigira aomon piipuopuo aasaki iyiok esiai, nipuopuo aas entoki nayieu wananchi. Nipuopuo adol entoki nai-affect iyiok nianyanya sindae. Amu ntae enkong'u ang tinewueji, ntae enkutuk ang te bunge, mikitii pookin bunge kake ore yie likitegelutua go and represent us very well. Olaing'urani le Mary Supet Show agira ayiewuaki enkata sidai namayiana kitumo enda wiki aramisi saa 2 entara kila siku saa 2 every Thursday naa kayaki ake ntokitin sidan oleng, shows nikinteng'en, shows niki-inspire, nkipindini sidan oleng. Neeku subscribe to my YouTube channel tine tiabori na ekimayian Enkai oleng. Ashe oleng agira ayieuki erishata sidai namayiana kaaji Mary Supet eneleshao aka nayau esimu. Mary Supet Show, inspiring lives.